नमस्कार भाई और भौणी मैंने मु राजेंद्र नाथ सिंह आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल सिंह बाबू फैमिली ब्लॉग्स को। आज आपण मानक गोटे नुआ जिन देखी जो थे गाँ गहली उखुणी हेले जो कुकुड़ा उखुणी हेले से कमी भगा जाए भगैवाई गोटे गछ अच्छी तुलसी भाया बासना हुए किंतु सी तुलसी नुहे आउ से जिनस को व्यवहार करके कुकुड़ा उखुणी को दूर कर आपन को देखेबी। এইটা কিস এইটা হচ্ছে কুকুড়া খুণীর ঔষধ। এইটা দেলে কুকুড়া খুণী ছাড়ি যাতে ঘর। এটা কিসুগা কই দে কিসুগা কম কুকুড়া খুণীর ভাবরি কহନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁଳସୀ କହନ୍ତି। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା କିସ କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସତ କିସ କହନ୍ତି ଭାବରି এইটা କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦିଅନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି କେମିକାଲ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ। ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ଦେଇଦେବା କେଠି ଦେଇଦେବା। କୁକୁଡ଼ା ଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଇଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଭାବରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ। এইটা ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି এইটা এইটা କେମିତି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଟାଇପ୍ର ବାସନା ହେଉଛି ହେଲେ ଇଏ ତୁଳସୀ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ତୁଳସୀ। ଏଇଟା ବଣ ତୁଳସୀ ବି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭାବରେ କହୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲାବେଳେ ଉଖୁଣି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାଁରେ। ଆଉ ଏମିତି ଗାଁରେ ସବୁ ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏଇଟାରେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣିକୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣିକୁ ଭଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। এইটা আমি আনি আসছে ଏଠି ଦେଇଦେବା। କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡାରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଉଖୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିବନି ସବୁ ପଳେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ sapa kai jol ten jantara ଏଠି ଆଜି ସଫା କରିନୁ ସଫା କରିଛୁ। एटा थिला हमर वीडियो जदि आपको भल लगिला इनफॉर्मेटिव लगिला तेबे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे एवं आम चैनल जदि नुआ अच्छी तेबे सब्सक्राइब करदे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु जहाँफल जी भी आम नुआ नुआ वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम आप देखिपारे। तेबे रोची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत विदाय नची बाय बाय।